Madugi foreign nationalists in cookie gi maikum upaga lalhoba narco terrorists meam so-called illegal immigrants meam duna 205 ta ahamba Manipur state government ka laga Union Home Minister government of India ga manaraga makoina nomai kamna daba ceasefire gi ahamba hore ceasefire hor matungda state government na ka laga satpa yadabani state subject law order yauribani na state manung da legadawni na su gi keno se sign tawna tripartite agreement sign tawna then adu su si state subject neba state ke assembly da masi Louthok na ba wale logo si Louthok ngam da lei se kai gino da khoi dum 355 si impose to relate union ge ya di ha pot to gida tarakani adan han kanogi pot khoi chief minister on nabuk samsana ga pi gi reply me amje media da no ai tabam tagre ko is not state subject kai na ko sigi pot sin noite aragi even ko na thong sabe matang da hange madu khoi yengsin tare ka haigum ko state song gi matang da fange tawgi bra madu irang na ko khan taw makhan kya thamgre ko magi khulu boinate magi pot to noite haibani adana ngasagi de facto de ngasagi my recognize the ground reality to ni aduga the jury the official documents on a live photo never can factor was a fake hibane that means reality aduga jury had the jury or law that means legal hibane other masagi this jury equality adagi the factor equality pota anika kenaba ngasagi law and rights mother the constitution says all citizens are equal before law ngasagi the jury equality the pide de facto equality a dictator who actually run the country but has no legal title hibane ever swai the never koina dictator si kanano koi run the country sama nanu si cookie kangu na cookie mai khum upi kangu kanano kang da so called umbrella cookie ki tupi kangu dana koi de facto equality the sagat pane lawai ba koi swai da adugna ngasai gi de jure power se koi na ngasai have the police na function tong jo power given to police in CRPC IPC and police act the period lega su ngasi di swai da function to bolai ngam da na maram war kan da koi na Kanto Sabal gi Thoudok kumba central forces ki port kuma mayam tholai se swai da ina mun jing jabada koi ngarang na han koi gi naga taruk hat ki bai matang da koi gi taseng na haraga di koi na yamna noning ba pot ama khak ta hai tare ko lailon wa fegi pot da koi gi matei manau ani ka Pradip and Amoga Ingbi Putor Kinako. Sigi po Sigi Makata, Bada, Madugi Mamang, that see Yauri, see Yawi, Chitoena, CSOs, Mamanaga, them individual man, she from Sipu, have a other party was to go. Kanto Sabal give me a home pubs, talk his ever. Adana issue, she Somnaka, Pradipka, Ingbi, Potom, Tortedo, Yaga, Yaraktaba, Yarakta Portugam, Corom, the Command Todoxi, Yum Tara Ibra, Yum Tarapos, Home Jung Farga, Atedu, Pong, Botelga Paya, the Parent Tadrico, Madugi Potom, Command to sidang asai even wazamai bona hagi the album any Assam rifle ki came or army came or 57 mountain division or XYZ moigi lady but moigi office tiang bi mo koina map boina luani yak tho tham never see the lerak lay see the khong lay see the turiel lay see the adu lay loi khange ba moina khanga ga su madugi pot thabok oina paikhat ta base swais da koina yam no ai tabong ga feel to rise ai koida government of India ki wafam toxi state government ki toxi but ekoina ishagi government da saiba natraga ngang bi wafam natana constitution ko provide to ba ekoi pd ba safeguard mayam sing under article 14 to article 32 hok da yam ten matik to dang haije manung nai nebada ko sida pd mayam phangandri basdi madugi kano di kunumak to di madugi responsibility di koina lengak sing yauri basing the fixed to ta bani harise koi mayam gi mohut silaga mo koina mihut ne lai grabni na they are responsible everything because they are responsible to protect a state especially the life and property of common people say makoi ki first and foremost duty and makoi ki protect to gudam lai grab to duduna ni adana makoi ki pot ta ne lawi adana compensated amount khara are phajaba wahi wata khara media da phajaba propaganda to khara duna manipur ki solution ka dum da propang amoi maram aduna ekoi ki pot manipur ki issue conflict crisis se masi solution gi haga de as per law of the land sab chana madugi poto ekoina la liba katu karan toriba ran hoi toriba mayam singse yam exemplary of punishment galoina na India gi law da India gi constitution piriba provide toriba sing manung da simba makhan gi crime organized oiba natraga yamna kari haitai makhan gi adum criminal act adaga crime to busing se sumo makal ki punishment ki pi haibagi da sengna mimang thongna khara ki hanba aki tu jong bon ba pot natraga di mokhois di law do laite law laite dakar oide akhoi ki khutta khuba ma law jaba som de langa sanabi ai na khalaga mi bi punsi ga je tumit kang dongna u budong laiba aduga even
tongan tongan masagi puwari history myam ama leiragasu makoina semjalakwa history na asengba history saraga thamakpagi pota lakpadasu dum tumin yengthoga leiragadi adudi koina lengak sasan leire aruga good governance ni natraga miyamgi mihut ama leiri haibagi thoina kanaba leite adana mihutu leitragadi koina as per constitution provision da article 350 ga kaino dagina to dagina 60 fokta lay emergency provisions je sigi matungina dum magi lakfom thokola aga war su wana thengna bado thengna rakana madrugi chapchana madugi kaino da union government action sing local puduna hena mathau tai natradi koina even kaino na Indira Gandhi gi matamda emergency laukthokiba subnagi to saban gi thokri ba masigi incident sigi karamba ozagi onadi motse magi masi thohan bagi specific factors je kaine na longbi bayai aduga masi sigi daitasi who should be held accountable like kamain thambini oja who should be held accountable to the gan house again masi the responsibility of the government ne ko masi praja sing nate aduga central forces sing and state forces sing de koina sai koi marup nang doniam pajana hai grebo ko state forces sing se mathau tawdab nate mathau tawno hona ba tawbu ngamandaba kari na ngamandaba no kana na ngamandribno kadawai ngamandrino haibje achobu question amane makoina handaki irang manung se state forces na kari kari thabuk tawki haibje koina media da khanabagi thoina kanade village volunteers mayam tholokiba singduga managan ngana raga nongmai kapna ba yoromoi haninga leite ngasi koina tana ra farakpa mayam toiba mayam singsi marum khra leramgani adubu koina madu nungai taba mayam moi maibel sing koina sudum protest toy ko masi tobum thokte kuki sing na phone na sing da nongoi pai chala father kari gi valley da kari gi phab no abse ekoi jo hairim ne ada policing da mathak da nungai taba fauri ne adu madugi maram behind the screen there might be many reasons behind it adubu madu koina da yengurgum si adubu who is responsible for it haragadi is the government present government matamatong government dugi responsibility ni nan hai ni aro Kanto Sabal gi Thoudok ki matang da ikona central forces se Louthok-U tor ngasi khanariba topic sigi matang da sigi kamai to no haibadi ko yam no aita fokche 57 mountain division or mani madu leide ko aro anak du share pe ku se leina tai masigi post da ikoi ngasi de ikoi mi ahum detain tawre na honorable home minister Govindas Konthozam na madugi mai thaba Thoudok ko mari lena smaina fare matung tarakba yam atien matam da athu da mayam ma fabagi smaina laibi ai haina choina fagani hai pot ma thaja bazung ngasi media gi briefing amda mana pibu ure ngasi social media da ko news channel sing da adu tagade koinu si si tholi ba mayam se kamaina ta tap tap putok da to yabra military operation ama heta putok da chathaba yabra jaga amada kari karam matang da kamaina chathai cobra ni koinu ji hariba poching ji cobra si kamaina ikoi manipur kamain pusalaki cobra gi hujigi ka kaino da commando battalion for resolute action na moji amaming laiba aduga 2008 da ikoi gi especially ikoi nationalism and maoist ki insurgency sing ji muthatna bo hona bada yam specialized na jungle warfare ma'am train tawre 6 month commando training tawre adu mogi mayam ma pi cobra gi matang ni khoni yeng matan mayam thengnare aduga makoina eliminate tawise more than 100 plus senior maoist mayam tawgren haib adu makoina tawgi potchi mayagi area operation yam aten matam da 2008 ta linkhalaga suji aten matam loi loisan gre haise ta sengna haragadi makoina area operation se 90000 square kilometers jaga am loisan gre ne Jharkhand gi Chhattisgarh gi jaga tawam jaga singda Manipur gi 22300 kilometer something je 207 kilometer something sidadi kari hinga section to haude habida khona laurga laeba yam ningbu wafam se Kanto Sabal gi potsi issue si na theina ba tawra ibra pot am khakta ngasi se khona cobra team share pe gi team jina kangpo pi gi jaga yum ani khakta ret tawi kana yum Kuki Zo Council gi joint secretary gi mayum amaga Kuki NP Manipur gi secretary organization ngoyung ngasi ret tawi hoji hangi wakam de mahariba miwe ani dugi mayum ret taw matamda kari document sing fai koi hoji phangdri arm fabra natraga arm group sing samnabgi pot fabra koi kamta kangde adu masigi pot mayam sing se aduga Kanto Sabal da hoji state force thamgro matungda makha taba poti hoji thokpai pot leitri how kam thokani kam thoi mi kya thamge ding sai koi morom don haige pot da koi khangda leiraga su ai koi miwe bagi punsi si paisa khara ka mantik na yaba ai yum heta mai thadokpa ai isa isuma I mai pa heta hatpa paisa es gracia khara piraga ngak nuai taba condemnation letter khara thokan de yaba dong thulpa manba pot khara uba se yam nuai te ekhoi yam chumi honorable MLA Sengmai AC hojiki Kanto Sabal gi manung singi ba dingona yum sabirani hada saba haure na PS khara thaglaga sek ekhoi gi thadaba ure
koi gari lot ama thadaraga koi yum saba hore na saba hodra ju saba hore di haire ko hobu mona draga ju sumaina ure adu di aikoina sigi mayam che yum saraga lotion ga doribra wathok si koina kamaina lotion gani adu aikoina ji wathok mayam ama ngasi laiba pot che karai degi kamaina lakpano haiba dune koina hainingina adu tagadi aikoina sumba wathok mayam lakpa matamda aikoina ngasi kari gi tumina dum laithokpa yarabra tumina laithoktu gi maramna kari gino adu aikoina hujik lairiba thang khongthang sing sida aikoina state government loriba role responsibility sing ji praja sing na pen da bi kholau myam law si kari maram gi law ino adu tagadi aikoina hujik si kari maram gi ngasi gi central forces sing to ning to ya ba kusira to ikaino na nahan even mai thaba no mitu da moina gari na phaijal la tatlaga mi chang pam yam changhan da ba manipur police commando ga khana ba ko launa ba aikoina ure mamang da se masi chero rom da su ugre ko adu mamang gi irang khro ko matam dai da ko mi gi police station mamang da moina casper gai thajin no mai kak to na da adagi police myam thol khana da to ba khro adu matung na ani subu uye ba ko aduna manipur police kangu sing jang wa ba lerang gani police commando khongde police khangde adu aikoina ngasi di aikoina ngasi asuk thina mayok na ribisi kari no har kanda aikoi gi any honorable cm na paper statement or any mlm na people gram masi myam je koina thoina yengudraga su haujik makoina khangna praja myam da openly deceive to was cheat to wa madugi pot am khak man hong koina urisa still our state is facing article 355 355 to laibani na extra power sing se ngasai gi pot che union government na madugi sanction to ga thadurai ba magi tongan ba makhal gi paramilitary forces sing na kusira sikra state government ju ka laga dum to we have article 355 na pirabani na when if it is imposed or without the consent of the state the central government can send police forces or paramilitary force yaraga moi thabak to khopi ko na pbi have pot yawri matungina to budra maram wara kana to bune lawi adun nahan adugi numituda 57 mount division lay have moi waram tarin hangro ya ne hajar roi ko moi gi phone la ga chat chen gi ba phone la chen gi ba potu ngasi phone no kari gi la ino kai do buno police na army na mi gi personal loiba magi adugum ba pot ama lak pa yabra makhoi adugi mathak ta kari action lokhat le haiba potu ni ko and even masigi pot mayam je khona khan biya aduna 355 si karam kana kano hai kana when the state government is unable to maintain constitutional order so the union stepping into it help protect state haibaneba see the state haibaneba other security is handled jointly with the center and haibani aduna hojik se center ga state ka punna jointly handle to potuna state na magi state ke subject ni haiba taraga su madugi potuda ngasagi state na pura khuting jam ngam dabne laweba aduna responsibility koina kano da koi gi lengak ti yor baching to budun have you now responsibility only the state government ate center gi union government su hojik responsible oi sigi Kanto Sabal gi thoi pot che maram di hojik still article 355 is there mon laiti harga su maram di koina haiba article 355 minung di yaweba center cannot take over state subject like police and public order ena sigi ni lobu ya de haiba targa su madugi du lobu targa di with a region must proof breakdown like they have the proof to whatever ni me constitutional machinery breakdown administrative failure or do high ga ne have put yori ne madu proof to so koi gi di media da adagi koi gi print electronic ta phone ba nung ti gi pau mayam ji da police ki khang de reporter dum chap chanan lai jero poni na yam na keno to buya de but hi article 355 ta yam phasabung hu yawe kaino da malafide aduga political motive yauna madugi intention da makoina misuse oroba if the center is using article 355 to target an opposition state government with real disturbance madugi pot ta target mu yade court ta madu writ petition file to we under article 226 or in high court and article 32 in supreme court and yayaba koige emergency provisions si koina khutchin be yade court adu changde adu tawde harga su maram kakpi maram chadana moina malafide and political motive yauna to butaragadi madu if the center is using 355 to target an opposition state government without real disturbance like target malafide madugi no material fact like traba aduga magi kari hai tare khoi gi tongana magi disappropriate action sending army cfp when state police na handle to ba ngam tara ju ngam thajal pai pot like targadi challenge to we have the lay ko but ngam drabani na masi challenge to ba ya da pot am oibane na di lawi anu simba pot sida ikoi na ngasi di yam nuai to pot se sini adu sigi pot mayam sing se ikoi na hujikti praja sing na adum ngasai gi huran matung maring wa na ikoi kano na yam chumme ko adu ikoi di seng sap chana du gi mathakta achak pa maisti ta sengna kuina adu phina utna waina kupka thambya rum chakhalakani ha pot na ba chakhalai po ne kaino da Kanto Sabal gi Thoudok se valley gi area se da ikoi gi 10% phada 7% bo pharam moi ko pulap khaido ga di ikoi valley gi jaga leminari se lai ba se peaceful oiba yamna nungsi chana pot se halak pa ya ba gi film am da ur e haibas da ta sengna masugi posi thugai ba pam ba haiba tare ko kangbu kharana madugi posi ta sengna
masi thugai na bo honarakpada tawbo pot amane na idi lawdaba ngamoi maram di kaino da masi thugai ragadi madura kana no kanari se haiba pot se question amga laeba irang sida irang lalon ba irang karwa tawba mi yorobra haiba question ni ko ina haningi se ngasai koina mi ani khaki yum rate tawba kem phangdaba do madai dena ina haningi se peace por ke haiba taragadi koina law koi lejarmi ba lamdam sigi chatnari ba law constitution provider masi gi se yam ningthina masi law se ma khangba law se chatna no hona ba ko aruga haibadi koina restore law and order haibane ba ko ada law duga plus dialogue plus development aduga ngasai healing together hai pot se da kari kari yawe hai kanda remove the fuel and koina hai se thaw hajen ba sing se masi topi u haibane haidi oida pada ngangja ba remote sandokpa mayam sing lepa matau tai aduga dialogue and justice se masi phangna bi da kaino da ekoi hana yamna kupna taba mathau tai listen tawbase koi taba mathau tai aduga yamna kari hai tare clearly act tawba da kale aduga madugi potu da koina open communication adu madu da kale aduga dialogue and reconciliations da ngasai ge address root cause de koi loi khangna mi tawdu su yare kai de horok pono is di ngasai ge asom narco terrorist so called illegal immigrants drug mafia cartel adu koina cookie ge umbrella to people kangu duna mogi na cookie ge maikhum du gi marumda tawan community fruit me am su konjal laga tawbo pot am khak yauri dana ko se koi civil society organizing ge me am amana koi tasengna khanara kan de koi gi fruit tu gi umbrella tu gi manung da tuppaga leiba haib tare ko kangu sing thola kan de koi seista imphal area da khong netfam tabam lengba yaba gi pot khara husik lakhi dana ko sumaina si mari lakta de koi open communication adagi koina ngasai gi madu development amane ba peace por ko gi madu pam da ba kangu duna madu gi potu mai pa khibu taragadi makoina taliba separate administration with legislative power haidi separatist movement ge ma sagalaiba khulai paiba singa toriba pot ko sigi mayam du yararoi do pot amani na masigi pot si hujik law and order se masi stable oide law and order restore to tri habu na ba kangu sing duna ngasai gi potu lautuna ga to pot am oigani madai central forces sing jisu makoina to hom thokpa timely act to do pot mayam torok tabduna madagi long term healing gi rebuilding gi trust ama sagana honor pa sejan ai mayam sing ja masi community building koina honari ba tawbo pot mayam da leadership with integrity have se manipur da koi leader oi sing sida koi gi elected sing hai time maru ina ko leader se ina tawje gi civil society gi nati ko elected sing emer to madu yaw dra educational awareness koi yam thok tai koi gi se like chung sondara bra hai pot mal lai adan sum mayam jena ora kan da koi gi long term and structural oi ba immediate oi ba solution ahum thokna conflict ki lai ba sing ngamdri ba sina maram ora kan da wrong conflict management na mositi ora kan da escalation je more than 3 years oi adana who is responsible for it as I anchor am hum bido it is the responsibility of the present government I did mind thamjaki okay sir akhoi wrong conflict management ya fazaba jan tamam puthoe si dimension tokan ba dimension me ama hujik la irang sigi mayon se aham da meti kuki na horoki bani hujik karamba mayon la se koi loina ure aduna masi se kari gidam ka thon bano haiba dugi post wazana mayam thambi kre hena kumane na bai ani super round mu lakjege ana hujik se hujik kangpopi ki thodok su panbi ki wazana masi na mu na thaina ba akoi manipur tholak pa state ki irang sing ki ama tholaga ama thoksilak pa ki na thaina ba hona hona mong si akoi adum question jo hangaga la yesi wo pose adum parallel oina tu na dum chatmina be pose koina dum ui hai tare aduna hujik si side la iba wahang si irang sigi kanu CP se restore tok na mkhona ba amasung resettlement gi process si changsilak na be damakta government na mamang da thajaba adagi matam bok tha da na mayam tawki du mapung phan adi ngamdri khara khara hokki tara suduna sigi sairak saida sigumba threaten lakpa masidai sida akoina resettlement gi policy kamaina masi sustain to hanbang ngamgadri sida karamaina security force aduga khoi gi government of manipur state langang masi kamaina support to rakadori masi gi thajaba sima hanjala kana kamaina ya dori na choba watho onko lei aduna sigumba khongthang sing de paikhalak ta na bai damakta paikhalak pada hindrance oina bottleneck oina bai damakta irang se dum hawhal la kanda pi se purak ta na ba thambra ba form du lei aduna sumai sum dawlai ta resettlement gi sustainable resettlement gi support si de koi government ju pi ba ngamoi dori aduga ya su ya ro dori hai tare ba chok bu hangam lai ojana du incident si repeatedly hanjin thoklak pa tung do su thoklingai hai thokloi hainingai leitebagi apprehension ama khoi de leiba adu tawragadi maru oina swai gi hiram sida kharai minutely hai tare masida existing security ki strategies da review to wa mathau tabra accountability mechanism sida kupna meeting changbagi tangai fadabadu leirabra kamain thanbiding usa akoi da sengna hujiki anchor na hangbiru po sing yam da kale ba pot ngata ne but manipur da di koi na hujik se
government whether it's a de facto government or de jure government kari gyan ta dre ani jim but de facto versus de jure the price of janta ne ko jati ko ani ji compare to we are ne duga koina ta sengna constitutional value safeguard aduga protection mayam phangi phangde haine ji kai no kan da koina law makers sing aduga madugi na kai tawi aduga law makers sing se koina legislators sing se law maker ne koina hai ko magi division of power given by the constitution India the legislature make law judiciary interprets the law and police enforce the law ne koi pirim ne sigi pot me am je why it can be functional in the state of Manipur kari hai kan da due to the weakness of the state government the state government weakness wa basically hai kan da koi it is total constitutional machinery or mechanism se fell down ore aru administrative failure ore hai basti kangali to wafam ne ba swai de aina the jury si kai hai kan da de facto si kai hai kan da means in reality in practice what is actually happening hai bane ba aru de jury by law by rights officially madugi potu recognize the pot ni aduga ngasagi de facto the something that exists in reality even if it is not officially legal or recognized hai baneba that means hoje koina cookie kanguna toriba pot moina toriba pot si it's not officially recognized to su officially legal oidraga su moina to bosi chumme haiba mongdon jathari hoji separate administration tanba phong eta lepa adagi even government si thugai ba yaw ba to moi ko sira si to idna ko si pot ni adu usually the something that is legally recognized written in law and officially approved hai baneba sigi pot ani sigi difference se ekon ta sing nai di government yaw ba government thugai na bhoni ribasing na hena law si paraga interpretation je ona tena hanna ba prajamyam da honorable hai bane core function of the police ngasi ko exercise to bungam dikaino core function of police te kari ke to police na crime prevention crime detection and investigation adagi maintenance of law and order arugi enforcement of law sigi pot moi gi mathau ne na aire arugi sigi pot ngasi kari gi ngamdrino haiba pot ne ba ko ji hangi je hang adu ngamdab de maram de kai no hai kan da ai na ngasai mamang da soina khara pan ba hok jaram do ai gi manipur sing ngasi ai kari no phibam khangda pot amada ai law and order restore to bungam da lei chi kari gi lei manung ji de na state ki force na state ki pangal kandana lay pot si kaino kana article 355 ki pot impose or lay baduni adu high article 355 does not let the center directly to remove a state madugi pot de piraga madugi manung da kari yawi hai kanda article 355 gives the center or union government the constitutional duty and region to intervene with forces and later impose PR under article 356 if the state fails and yawbani na state sino ji masana dum run to bungam jadabai pot lak pata ragadi madugi pot fail or pata ragadi uji 355 lay ne kon lawri se sidagi 356 adum enforce officer ki ya ba pot ne ba ko singam na bai to pot da manung da magi khogi ngasai koina constitution gi khogi article kano da 154 plus 163 da koi kari yawe kari executive power of the state madugi poto piri do manipur totally fail oire ha bane uji lai je si kaino da CM plus council of ministers na government am run to bune ba madugi constitution head to governor oye ba nakal amarum da article 53 of the constitution of India da union na India is run to na article 52 the period ba executive power of the union do president na constitutional head or any sama nang sai governor oiba the maina plus prime minister and its cabinet no real executive of the union government oiba sigi pot sigi union government gi pot to hauji 355 se lairani na if a state fails to protect itself not to run itself madugi pot it's a union duty of the union to protect a state and p lairani na madugi pot khudong jabla tro kuninga sai responsibility fix sai mangron ai jigi do state amadi kano no oigadau ni haibane ba sigi pot mayam singste khoninga sidi de facto do khon high custom practice force madugi pot no de facto singa do de jure the law the constitution natraga magi treaty mayam adugi pot magi law gi pot aini yaba officially yaba pot ne na haire adugi enforcement kan do we khoi de facto by the people or society oy argo som the jure the by court or government magi to no kenar ko se ko adagi magi stability can change overnight have the adum the factor the magi overnight on change to we have the jure the kai ngam the hard to change so it can need amendment constitution sing si constitution amendment na mung to idna ko amend to do option to thok to ya da pot se swai de ne ko na hari se kari gi no ko no hujik kano na constitution da ekoina madugi kano da parliament da hai tare ko constitution ya ba madugi pot le kan madugi mama 1956 pok ta madugi pot gi Louthok lai kro pot na ma ekoina ji hapsel lakhiba pot sina manipur gi di fail nga sai gi ekoina petrol hajil bu tok sine koi mamang round ina haije gi bedo madugi pot ta remove the fuel haije kai no kan da AKT hai ba pot ma lakhiba se any ko gi tribe se masi gi 1956 ta gi sanadam lai gi bedo 2003 da gi reimpose sok chalak pane ba ko since ado madu ekoina
na pauni sang singi matam lagi 1995 adai dagi hauna dum madugi impost tongno di honar galai adu bana mai hapselle then amuk madugi foreign nationalists sing cookie gi maikhum upaga lalhoba narco terrorist me am sogol illegal immigrants me am duna 205 ta ahamba manipur state government ka laga union home minister government of india ga manaraga makoina nomai kana daba ceasefire gi ahamba hore ceasefire hor matung da state government na ka laga satpa yadabani state subject law order yauri bani na state manung da lega dawni na su gi keno se sign tawna tripartite agreement sign tawna then adu su si state subject ne ba state ke assembly da masi lauthok na ba wale logo si lauthok ngam da le se kai gino da khoi gi dum 355 si impost or electricity lay union ya out the have pot to gida tarakane adan han kanogi pot khoi ki chief minister on ruk samsana ga pi gi reply me am media am no item am tagre ko it's not state subject kaina ko sigi pot sin noite aragi even ni kona thong sabe matang da hange madu khoi yengsin tare ka haigum ko state song gi matang da fange tawgi bra madu irang na ko khan taw makan kya thamgre ko magi khulu boi nate magi pot to noite haibani adana ngasagi defecto de ngasagi my recognize the ground reality to ni aduga di jury da di official documents on a live photo neba kena baje ado fact was a fake haibani that means reality aduga jury had the jury or law that means legal haibani ado ngasagi di jury equality adagi di facto equality pot ta anika kena ba ngasagi law and rights mother pirak matam da the constitution says all citizens are equal before law as ngasagi di jury equality the pide de facto equality kai a dictator who actually run the country but has no legal title haibani ba swai da neba koina dictator si kanano khoi run the country samana no si koki kangu na koki mai khum upi kangu kanano khang da so called umbrella koki ki tupi kangu dana khoi de facto equality the sagat pane lawai ba khoi swai da aduguna ngasai gi de jure power se khoi na ngasai have the police na function dong jo power given to police in CRPC IPC and police act the piraga lega su ngasi di swai da function to bo leiba ngam da na maram war kan da khoi na Kanto Sabal gi Thoudok kumba central forces ki port kuma mayam tholei se swai da ina mun jing jabada khoi ngarang han khoi gi naga taruk hat ki bai matang da khoi gi taseng na haraga di khoi na yamna noning ba pot ama khak ta hai tare ko lailan wa fegi pot da khoi gi matei manau ani khak pradip ana amoga ingbi nam puthor kin na ko sigi po sigi makha ta bada madugi mamang da si yaure si yawe chi toyena si asus me ama na ga khak dem individual me si mafam si pui haiba sin amda padri uji ko Kanto Sabal gi moi ahum phab to khise ba aduna issue si somna kan da pradip ka ingbi poton tor thedok pa ya ga drai to yarakta ba yarakta pot gam karom da kamai thedok si ga somno yum thara ibra yum thara posdam mi ahum jung farga atei du phong na bottle ga pa sele di phab paren tadri ko madugi potom kamai to ba haiba pot si da ngasai gi even ozamai bon hai gi da yaw ni any Assam rifle ki KM oigra army ki KM oigra 57 mountain division oigra XYZ moi gi lei de moi gi office tiang bi mo koina map oina luani yek tho thamne ba sida leirak lei sida khong lei sida turiel lei sida adu lei loi khange ba moina khanga ga su madugi pot thabak oina paikhat ta ba se swai sida koina yam no ai tabong ga feel to ri se ai koida government of India ki wafam toksi state government ki toksi but ekoina isha ki government da saiba natra ngang bi wafam natana constitution ko provide to riba ekoi pi riba safeguard mayam sing under article 14 to article 32 wok da yam tien matik to dang hai je manung nai ne ba ko sida pi riba mayam phangandri basdi madugi kano di punumak to di madugi responsibility di koina lengak sing yauri basing the fix to ta bani hari se koi mayam gi mohut silaga mo koina mihut ne lai grabni na they are responsible everything because they are responsible to protect a state especially kind of the life and property of common people say makoi ki first and foremost duty and makoi ki protect tawdana legra pot tawdana ni adana makoi ki pot ta ne lawi adana compensated amount khara are phajaba wahi wata khara media da phajaba propaganda to khara duna manipur ki solution kai da propang amoi maram aduna ekoi ki pot manipur ki issue conflict crisis se masi lotion gi haga de as per kano law of the land sab chana madugi poto ekoina la liba ka to karan toriba ran hoi toriba mayam sing se yam exemplary of punishment ga loina na India gi law da India gi constitution pi riba provide toriba sing di manung da simba sibul makhan gi crime organized oiba natraga yamna kari hai tai makhan gi adung criminal sing criminal act adaga crime to busing se sumo makal ki punishment ki pi haibagi da sengna mimang thongna khara ki hanba aki tu jong bon ba pot natraga di mokois di law do leite law leite dakar oide akhoi ki khutta khuba ma law ja ba som de langa sana bi ai na khallaga mi bi punsi ga je tumit kang dongna o godong leiba aduga even
tongan tongan masagi puwari history myam ama leiraga su makoina semjalak bu history na aseng bu history saraga thamak bagi pota la ko su dum tumin yeng thoga leiraga di adudi koina lengak sasan leire aruga good governance ni natraga miyam gi mihut ama leiri haibagi thoina kana ba leite adana mihutu leitraga di koina as per constitution provision da article 350 ga kaino dagina to dagina 60 fakta lai emergency provision je sigi matungina dum magi lakphom thokola aga war su wana thengna bado thengna rakana madrugi chapchana madugi kaino da union government action sing local puduna hena mathau tai natradi koina even kaino na Indira Gandhi gi matamda emergency lauthokhiba subnagi 20 kaino gi 21 months khake hai tare ko tawgiba potadi koi gi sabidan hathia devas kaina tawba constitution ma de kaina tawroga koi somda kaino tha kya no koi da ngasi mayok naribu conflict crisis is the koi even wafam amok thamaktaba wahi amok thamdaba aduga elected mayam both the state and the union high tariko lariba mayam singsna kaimta yengta pola agadi akoi si India ki constitution ki manung da yaudro potong laibuduna koi mayam ama koi kaino gi wanate koi gi pre-merger kaino gi status to madruga demand tawning pa dei koina kan wai kan na hainer ko pot myam lai se masi gi pose koina ta lewak thukai ja haiba wanate adon ngakpi ro do oiraga di hana gi masa kaino to da hanjal laga leijaraga masana thopol lakchagani hai poto ta bada mayam pamaga hena yokok la invite to ba ine hajaba civil war english ta koi lon da yokok lan haigadra madugi potre invite to buni hena jun 19 gi thokrian sathi poching escalator ko yabi film da lay na ismail okay ja yam nungai jiuza hauju jana thambire akhoi gi khujik sigum ba thabak sing chatharak ko seida akhoi gi matik chaba dandi do pigadaba adug law and orders lairi lengak lairi the governance ni thina chalai ri habdu utpagi mathau taba laina tragadi aikoina lengak to laibagi wahan thok leitraba artha thok taba tumaina tawre haba wafam thambi adubu haujik fawbagi oina di sigum ba tholakko matam sida prajana taliba demand ji gi pen ba yaba mawong dai koi ding mitna ubada justice se pidana sumla i ngasi so dum lairi haujik chu palli yum tha gi basigi marumda kai larger area se karino haidiba mi sing sigi koi gi CCC na re kaina koi myam su ure masigi answer se kanana pidoino sigi tangkak se kadai fo yogre be go hangje ngasi su dum hangi aduga mamanga tholakpa da su dum hangaga loisin na thoki sigi matunga tholakpa any issue sama da su sigumba tangkak amada waroisin loidana dum sanai na raga loisin kidra habe go form je sitani laiba point je sigumba se koina hanjan lakre haidare aduna akoi gi union na su jan su panbi gi ba 355 sigi akoi gi sisina akoi gi ngaklawam oira kanda akoi gi khulai amana internet disturbance laibendana dum khut thijin makot be go form je dum tawraga leiba taragadi kamain tawdun haiba go hangkina chaung lai se aroi be go no jan ndo quick closing remark in thambiyo ja tasena hoji koina hoji sinaina diversion amadagi diversion ama issue thedong no honabada ngasai koi gi mamangi koi gi hoji gi aing biga mainu papradik phaba lalu nuwa fegi ko madu dagi som da Kanto Sabal da yum o mai chai ha dagi yum taruk sukulak ko kudak ta ko sem da thaidurok pa sum adai sigi yum taruk sina mu mamang dagi 2023 gi me hom dagi ro yum mayam mai ja ki ba kaun bagi pot ma laga sida mu ko na ngasi nai na ga lak pa sumai sum divert ro sum lak pa se sikrai dagi na ka ko na societies the law restore to bangam ta ba dagi ko na law maintain to bangam da ba dagi kano societies rebuild to bangam do mongam da la ise and ko na sum high it's better to light a candle than curse the darkness and ago adugi pot de koina kana miyoiba koidi miyoiba na khudam oigadawni haiba pot am ka koina koigi londa haina bam len ko we must become the sense we want to see in our society the truth of the land lies on the ground and kana da koina dum haina ba pot sune koina ngasi ningjeng janingi je maram de koina conflict se kana da koina kare haitar masi leiraga su madwai de koina peace si absence oi habia de conflict na can be the movement to choose unity hena koina haina ba in this case saying of the question thing na bam kai no kana hojite koina mamang da masai koi tongan makhal gi koina paningdraga su haitare ko setam je umbrella je koina naga kuki and so sum koina khanaraga ani je umbrella ni tupaga nga sagi for a better bargaining political power amakaki sin no hono sum lakanda tonghi me am ste koina chingi tari ba koi gi tangkhul khangde kabui khangde koi mau khangde leri ba naga gi umbrella tupi me am je koi ga samina ba yad ba pota man ba pot dum leram mine ba handaki matang je dum kuki na muk tu
tupiba satin tupi kaung torpa karan jida moi mesen marta su jogi aduge na toba pot amale ba tongan bako sigi adum mare bache yana na torpa sida kai dore ha kan hujidum chamin na bagi pot na ka khoi long lip manipur kana khoi le ta ambuk ta gi do pot tarak ba hoi ko chamin na khoi na long lip kang le pang law di ta de but manipur law di ta re sigi pot mayam ama aduna khoi na hujikti ground reality plus grassroots credibility ma leiba kangu singche masagi book knowledge katang leiba na taba power is not enough and book knowledge is not enough in a conflict state koi di hujiti rebel society tawno hona bade ano boy koina mi hu ching khala ko matam de yam daka oina de hiding eba ko sai de ko si yeng ma thok tai madam di leadership start from your own street not from species na ko moi gi koi phaja baso wahi wada phaja bai koina media tholaga nganga iba pot mayam do madregi koina oiba yaro leadership phaja ba afa ba khan ba to sai sem tok pai ba se koina masi conflict si madigi jam chap chaba magi kano ma wahan thok leiba peaceful of society por ke restore thon gai ta gadi madu su changi haijabani aina leadership to koina ngasai afaba mu khanma mathau tai madoi de koina magi keno haitare masagi maramdam majati mafurpu nuksiba ground reality khangba aduga grassroots leiba masagi magi yamna manglap chatagi hauna miyam gi damukta thabak thorom seba tor labugum marak gi haitare ko pame ngakang lega jesi puthoga ma puthoga pongmal pang kha pologa torga paisa thadraga mi laini khone to kangu na ta haitare paisa paija da sing marak tagi ju sumaina awaba taraba mafam singdradi manga sagi longning mom phorokane ba manako any hayeng lawa yaro do mafam ga su ai lauge sigi posi de magi ngasagi who knows the pain they speak the language and willing to stay when it get hard sana koina magi yamna ai tumin le thopya de na khalaga ai si thekna la khanba ngam bodo mi sing do madum manipur da ka lai na khali and last time lotion nga na conclusive point hand of say darkness cannot drive out darkness only light can do it heads cannot drive out head only love can do it hai da ai khoi nungsi chanan lai ba hai ba se kaino de khoi gi frup kangluf ikoi indigenous people native people mayam ko je punjil laga ko hoji sigi port conflict crisis se ikoi narco terrorists sing so called illegal immigrants sing drug mafia cartel mayam tholiba ngasi manipur conflict crisis mayam je thengna ba taraga de ikoi je loina ikoi gi kano da punjan na ba daka lai anana ikoi na aduna na khachai first last round first haijagi bido ikoi nam tang haijage ikoi na amamba sing je sum ikoi na nongai thab mayam sing je sholaga kolaga madugi takshi sholaga leibina taba it's better to light up a candle than curse the darkness and aina haijagi bido madu khoina miyoy ba khodi miyoy na khudam oigadawni haibista madbaina thamjarakan da khoi ngasi gi kanto sabal gi thokdok center for Louthok-U to gi wafam natana khoi shum mayam sing loan order kaiter breakdown to myam je mekat ki haita gati firstly khoi unite obam taka oi aduka khoi gi yamna mute chu khalak matam da haidi election gi yamna hoji election dugi ngasai murup na dura mai khar panbigi ko hoji si gyanmen ta da bholai chu ba election gi ko kano si lep na ba conflict si gi crisis khudong chola mafam da ground the kemta satna kemta yengdana ngasai gi bot le ko da bujung thok myam ju ko nu ura kadore uju ure ba ko aduna aina haijangi madu khalak matam da who knows the pain speak the language and willing to say it when it's get hard and have a pot and haijangi adu pam jai na okay sir punsin bei tangai fadab do ngasi maksu dum ozana akoi gi remind to bidi hujik lai ba fibam sida aduna security measure gi magi outcome si masing mayam leire na akoina du da lobo yaroi hujik masing di mayam more than enough akoi state ta mayam leire aduna civilian sing se cam safe oirage aduga makoina ngak thokna ba honari ba paikhali ba thabak ngasi ahoba leire ba sida mogi strategies deida critical review to bagi mathau taba to makla e karamba influence no haiba do koina leijaramani hai tare adu kari no haibagi phibam sida critical review to bagi tangai fada badu situation sin demand to poi po to koina yam thina koina chaun ure hai tare aduna hujik leire ba aikoigi question si security hujik leire ba security gi measure si justice piribra aduga safety piribra haibagi wahang si mai koina chaung lai aduna civilian sing se ngak thok na bai damakta protect tong na bai damakta hauzik lairiba security gi system sing se masidai sida confident natraga confident du ma khoina thamba yarak to po lai maram di masi fragile wera braiba to bo hangam lai hauzik te so aina matem ra khoi remind to jekib da highlight to jekib da police station do dum nak nga lairi lai makhong gi aduga adai gi nak pada dum khatang distance kara sekmai gi sudum mak laiba male aduga loina security force mayam se laina masidai sida khoi gi sarak hanghanna khoi gi yum mai thahan gi basidai da mayam sina peloi da bagi madam je chong le de karmaina pen ga dori bano aduna masigi pen da basing si matung tarak pada thoktana ba amukhana thoktana ba haitare upai leita mafam amada koina kaimda tawba ngam hongda ba nataba aduga amuk su madu da changchilak pa mi sing du bo amuk
ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯟꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯨꯛꯄꯦꯟꯗꯕꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯊꯧꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤꯕ ꯃꯦꯕꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯤꯞꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯀꯥꯅꯤꯖꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕꯁꯤꯗ ꯃꯣꯇꯤꯞꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯈꯣꯡꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯃꯥꯡꯕ ꯇꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯔꯤꯃꯛ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯡ ꯈꯨꯠ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯅ ꯄꯦꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯗꯕꯩ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯦꯟꯀꯔꯦꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕꯗꯨ ꯂꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯨꯛ